الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون الخادرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في كتاب القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رعوف رحيم وقال رسول صلى الله عليه وسلم طوبى لمن رآني وآمن به ثم طوبى لمن لا رآني وآمن به صدق الله العظيم وصدق رسول صلى الله عليه وسلم. Sini teman-teman malapika saudara malapikan jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ritungkat Jumat sini nafakato bay riwajikan ngi mapalatu set di dua papangajak paparengerang makada ifakeguna si bawa madecing atau tungat tarilino anu alepal-lepang cinampok mi bawang si boleh-boleh kipat depong boko temawari aga naro iman dan taqwa wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa ifatarakai asyukuru katta mapo jalla rajasewana pungala taala alhamdulillah nasaba engkan nami koritu papenya memaraja nawereki pungala taala nawat dikki rilalan nayi onrok kami nama barakai rilalan na esso kami nama lebih insyaallah pada engkaki si mata tuda mangolongi atita watakalita riolona pungala taala tetongang sumpa madecing yanaritu sumpa juma nasibawi berwire jama mamagi-magi insyaallah sinin narupa sumpa tak natarima madecing di sisi na pungala taala amin ya rabbal alamin. Salawat nama pasalama masa nasoko laur nabi ka Muhammad sallallahu alaihi wasallam mamagi-magi idi yang kemat dapung relalan na iye onrong iwi insyaallah mancaji ki umat na nabi kang lolongang yari gapun naiwi syafaat nanti di yaumil kiamat riolona pun Allah subhanahu wa ta'ala. Sini umat salam malabbi engke hadire jamaah Jumat yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya idi tumatepe na pungala taala. Melok mana ki yariga madarari ki marana ki sarekom mengi pungala taala. Nafatama ki mati rilalan na suruga pamasina. Kita semua mendambakan kiranya Allah memasukkan kita di dalam surga yang penuh dengan kenikmatan di dalamnya. Magai nasaba iyero surga onrok kaminang nyamanna onrang. Tempat yang sangat banyak nikmat di dalamnya. Nekia zaman dimulakan Allah. Ternyata engkamu parupale nyamanna daripada nyamanna relala surga. Masih ada nikmat yang terbesar dibandingkan at-tamarangeta rilalan la suruga agaro asidup pangeta siruntuk tak sibawa nabi kang Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Ternyata ada lebih tinggi lagi nikmatnya dibandingkan surga. Apa itu? Nikmat berjumpa dan bertemu langsung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yero sahabat-sahabat Nabi tak zaman dimulakan Allah. Melok landra alaina matamar lilalanna surga. Bukan karena surga itu nikmat. Melok matamar lilalanna surga nasabab manya mesti lilalanna surga tinnya. Magi pale melo sahabat mata marilal na suruga nasabak melo mi sidup pamata si bawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kalaulah seandainya menengede igaga Nabi tarilal na suruga, sahabat-sahabat tidak mau masuk ke dalam surga. Ia naro atau pernah papojinna sahabat lauri Nabi ke Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan manyama pihak alina nasa sidupai si bawa Nabi ta dibanding kapapinya menrilalan nasuruga. Zaman dimulakan Allah. Agar ala biranna Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah sampai-sampai Mariasai papenya mengisi dupai si bawa alena daripada papenya menrilalan na suruga. Luar biasa zaman dimulakan Allah. Nasabah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu-satunya nabi yang sangat luar biasa papojinna lauri ummatna. Satu-satunya nabi matara paling ngerang malampek nawa-nawa lauri ummatna. Rasulullah sangat cinta dan sayang dan rindu kepada umatnya. Bahkan angka set di riwayat set di waktu Nabi tak makutanan lauri sahabatna. Maka dia Nabi tak, sahabatku, agamis semuaga tegero kami nama labbi risisina pun Allah Ta'ala. Tahukah engkau siapa itu yang mulia di hadapan Allah? Mappe bali sahabat makada malaikat na pun Allah Ta'ala kami nama labbi risisina pun Allah Ta'ala. Malaikat lah yang paling mulia ya Rasulullah. Aga nasa Nabi ta, yaitu malaikat malabbi iriolona pun Allah Ta'ala siti najai nasaba alena ifancaji fore di cahayai. Malaikat itu mulia di sisi Allah, wajar karena malaikat diciptakan dari cahaya. Maka malaikat tidak pernah berdosa bermaksiat di sisi Allah. Siti naji tu malaikat malabbi risisina pun Allah Ta'ala. Neka makada pun Allah makada Nabi ta tinnatu imasu. Bukan itu yang saya maksud. Angka sahabat mappe bali yero kami nam malabbi risisina pun Allah Ta'ala nabi-nabi dan rasul. Makada Nabi ta tungamwatu Nabi dan Rasul Siti Najih alina malabbi risisina pun Allah Ta'ala. Karena mereka diturunkan mu'jizat. Engkau mana alab biranna iwirengi boleh pun Allah Ta'ala. Siti Najih tu Nabi dan Rasul malabbi risisina pun Allah Ta'ala. Kata Nabi, bukan itu yang saya maksud. Engkau si sahabat mape bali, ya Rasulullah, yero kami nama lebih idi kafat tu sahabat-sahabat ta. Kami sahabatmu barangkali yang mulia di sisi Allah. Aga nasan Nabi ta memat tong malabbi ko neka sitinaja malabbi ko risisina pun Allah Ta'ala. Nasaba iko sahabatku mite mukjizatku, iko sahabatku mita langsung ka si tampe ko tuda si bawa aleku berjuang bersama dengan diriku engkau menyaksikan mukjizatku sitinaja alemu malabbi risisina pun Allah Ta'ala. Maka dan Nabi ta bukan itu yang saya maksud. Tapa engkau na sahabat makada yaitu pape balina pakotanata ya Rasulullah hanya Allah dan Rasulnya yang mengetahuinya. Gangkana canunuk Nabi tak menundukkan kepala. Di dalam tunduk kepalanya Rasulullah nafacan nunuk ulunna Nabi tak. Pole mabele ro sahabai naite terita singat-singat Nabi tak. Terisat singat-singat sampai-sampai janggutnya basah pak. Nenapa nabatok kongi ulunna Nabi tak. Maka dia Nabi tak tuba liman ra'ani wa ama Nabi. Ufa pa yero tom mitai ngaka
Bahagialah orang yang melihatku. Wa amana bi. Nai napa matepe. Siapa yang dimaksud? Sahabat. Maufa ko iko sahabatku. Afa mita alaiku. Nai napa matepe lauri alaiku. Nai napa makada Nabi ta. Thumma tuba, thumma tuba, thumma tuba. We katallu Nabi ta na ulang. Ufa pa. Bahagialah, bahagialah, bahagialah. Beruntunglah, beruntunglah, beruntunglah. We katallu na rampe Nabi ta. Thumma tuba, thumma tuba, thumma tuba. Liman la ra'ani wa amana bi. Upa pa. Tau angkai det nang kami te aleku. Ni kiamat tepat lauri aleku. Bahagialah, beruntunglah orang yang tidak pernah berjumpa denganku, namun dia beriman percaya terhadapku. Ni karena rampe Nabi tak kita umatnya jauh sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Alap birna umatna Nabi tak. Idik na rampe. Idik deteng kami te magaro modelek na tapana Nabi ta. Deteng kami te magaro cantik na matan na Nabi ta. Kita tidak pernah bagaimana indahnya mulutnya, hidungnya Rasulullah. Kita tidak pernah mendengarkan lembutnya suaranya Rasulullah. Deteng kasih tudangan si bawa Nabi ta. Tidak pernah berjuang bersama Rasulullah. Tapi ya esoi engke matore lalang ati tak marudani mapoji lauri Nabi ta. Thumma tuba, thumma tuba, thumma tuba. Upa pa. Tona pun nawi ya rodek nang kami taka naik matepek lauri aleku. Kita yang disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, tafakalabbi aleta. Tafakalabbi aleta nasabak rampe-rampe lauri Nabi ke Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadikan diri ini mulia di sisi Allah dengan mencintai dan rindu kepada Rasulullah. Bagaimana caranya? Perbanyak salawat kepada baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Jangan dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa tu papojin Nabi ta lauri dipa. Bahkan sebelum idik metek rilalang ati tak maka dama poji kak lauri alita ya Rasulullah. Rasulullah yang terlebih dahulu meluahkan kerinduan dan kecintaannya kepada kita. Sebelum idik teriki tak sengak-sengak nasabak marudani lauri Nabi ta. Mariolo pi Nabi ta tak sengak-sengak teri nasabak idik. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala gambarkan bagaimana luar biasanya cintanya Nabi kepada kita umatnya. Dalam surah At-Taubah ayat 128 129 agana sepung Allah taala laqad ja'akum rasulun min anfusikum majappu engkatu Nabi suruh upahadere dari kaummu sendiri azizun alaihi ma anittum. Luar biasa penderitaannya. Sangat berat. Na tiwi, na soporo, pedih na umatna. Coba Pak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat pura ciceng natahal lufukna sampai-sampai nasio batu-batu kerikil. Nasio riba buana Pak. Sahabat riwatun na Nabi tak sujuk mak detoro batui sahabat nasengi makada imagir Nabi tak malasi kampang. Ternyata selesai solat Rasulullah didekati dan ditanya magir berbuat tak mak dore-dore kenapa perut tak berbunyi ya Rasulullah. Ternyata na bebai bebuana Nabi tak batu kerikil. Natahangi lufukna. Untuk siapa? Untuk kita umatnya. Pura cicen Nabi ta irempek batu mak darah-darah colot linrona dilempar dengan kotoran unta. Sore cinampak Nabi ta nalului darana di linrona. Turunlah malaikat Jibril menawarkan bantuan. Ya Muhammad ya komelo ko palabak ka parutuman wakai bukit Taif supaya natenrei sinin narom rempe eko aga nasan nabita
Saya diciptakan, dihadirkan oleh Allah rahmatan lil alamin. Mencaji pamase sininna alangi. Yakotinnya to matuanna. InsyaAllah saya yakin engkau matu baja sangadi anakna. Yakotinnya si anakna. InsyaAllah yakin ka pungalah ta'ala na fahadir di antara anak-anaknya. Ada cucu-cucunya yang ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Iaitu Jibril narimpe ka. Iaitu narimpe ka batu, narimpe ka tayu unta. Nasabak dek napahangi aga melo usampaikan lauri alina. Mereka tidak paham apa yang saya akan sampaikan kepadanya. Cintanya Nabi kepada kita, ya Allah. Jangan dimulakan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sekali lagi, tafagai alita rampi-rampi wujud cinta dan kasih sayang kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya kufure mega alita rampi-rampi lori Nabi ta. Tacuirwi lala najallokan Nabi ke Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikuti sebahagian besar semampu yang kita miliki. Nasabak dek nama nanna sunnah-sunnah na Nabi ta'wad ding ifigau. Karena ada sunnah khusus, perintah khusus yang dilakukan Nabi yang umatnya tidak mampu dilaksanakan. Maka ya kumat dampe-dampe mapoji ki lauri Nabi ta. Akka cuek ki lauri lalan najallokan Nabi ke Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nigi to makka cuek rilalan Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Majappu angke kuritu papojina pung Allah Ta'ala. Maka dia pung Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Muhammad sampaikan ni. Falattu kangi makada. Qul in kuntum tuhibbunallah. Yakko ummakmu mapoji tonga-tonga ngi lauri alaiku. Cinta kepada Allah. Fattabi'uni. Paddu firu papojina lauri pungala ta'ala. Berupa mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yakko mengaku ki aleta mapoji lauri pungala ta'ala. Paddu fe papojita nasaba akka cuiran lauri Nabi ke Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah. Nigi to mapoji lauri pungala ta'ala. Maka cuir lauri Nabi ta. Yuhib. Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mencintai kita. Yuhibbukumullah. Pungala ta'ala mapuji wi lauri atanna. Wa yakfir lakum dhunubakum. Carana pungala ta'ala mapuji lauri di atanna. Yaitu nak dampangin sininna dosa-dosa ta. Wallahu ghafurur rahim. Majepu pungala ta'ala maraja mak dampang. Nania maraja mak kamasi. Jangan dimulakan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapat dupai papojita lauri Nabi ke Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nasabariwi mapuji pungala ta'ala lauridi. Na engke pungala ta'ala nak dampangi sini na dosa-dosa ta. Nigi tahu ya dampangi dosana. Maka Allah subhanahu wa ta'ala ifadecengi atungan narilino lolongan asenangan ri akhirat berupa surga yang insya-Allah di dalamnya kita bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil adzim wa nafa'na wa iyyakum bima minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.